درود بینندگان عزیز، در صحبت سالانه ما هنرمند بسیار محبوب و شناخته رهبر تئاتر استودیوی خندین کمان مقیم جان عبدالفتاحیف حضور دارم. اولا شما را با سال نو میلادی تبریک و تهنیت میگیم و مثل یک سوال مقرری، سالی که گذشت برای شما و برای تئاتر شما چگونه سال بود؟ تشکر زیاد میگویم. من راستی گفتنی هستم که سالی که سپری شده شده است، چون با تمام مردم تمام دنیا گوییم یک سالی بود که سالی اگر گوییم آمدن پیدا کردن همین خانه سوخته کرونا ویروس بود که به همه جبهه یک تاثیر خودش رسوند. بسیار نقشه ها داشتیم که ما همون نقشه ها رو تحریزی کردن نتوانستیم با مقصد رسیدن نتوانستیم، از سبب باز هم همین یک بیماری گوییم. لیکن خوشبختانه سالی بود که ما یک برنامه رو تحریزی نمودیم، تیار نمودیم، تهیه نمودیم که نامش یک پیاله چای بود که طریق شبکه یوتیوب کانالی پایکی سوخت ما تقدیم نمودیم. گوییم سالی تولدی همین برنامه گردید. لیکن همین سالی موشی کلاموش کی بود، همین کلاموشیش کرده باز به هر حال همین چیز شد. شما ویدین خر رفته گم ویدین خر. خب همونجا با یک طرفخانه بود است، طرفخانه‌ای می‌دونیم که تا به وقت کار می‌کنه دو سه تا مشخانه داشت است اونجا. خلاص یک بعد ساعت 12 که همه چراغا خاموش آدم‌ها رفتگی یکم اول سوراخی موشی قرغیزستان میبرند است. ویدین خر اونجا همه بخوام خیلی موش است میبرند است. همین نگاه میکنه همین استکانای هفتگی باشه همون رفته کمتر همین نوشوکی باشه هم تو مینوشته است کمتر این چی باشه در آمده میرفته است. مثلا گریم از اون ترکمنستان برام دیگه ازبکستان هم خیلی میبرند است کمتر همین از اون تاجیکی خودمون دیگه گرده و موش تاقی هاش پشتگی جامه هاش پشتگی همین خیلی یک برام است. این تگی پا به نگاه نمیکنه است از همون بار هست از بالا از همونجا یک شیشه کنیاکی بوتونه گرفته همین پاک هست همون همشون نوشیده کنی و پیشک یک قطعی گپ زنان کنیم افتاس. اینا برای من گفتنی هستم که درباره پیشک گپ زدیم. چمپیوناتی جهان اوید به پیشک جنگ شدگی اصلا تاجیکستان هم پیشک رفتگی تمامی دولت پیشکاشو زد است هم خیلی هم لخ خلاص باز هم خیلی رنگش مو روزنامه‌نگار اومده. میبخشید یک سوال، یک دولت کوچک است چیکار شد که همین پیشک آمریکایی هم زدید ایسو ژاپن ایسو زدید چیکار شد شما از تاجیکستان چیکار شد این گفتم من میبخشید که من پیشک نی من پلنگ از همین باغ حیوانات دوشنبه خوراکم ازش نبودم همین پیشک گوشته موندم افتاد. سلامت باشید. از صحنه به یوتیوب شما کوچیدید چخیل است؟ میگن که مثلا اگر تماشابین به نظر نمیاد تو به نظر تماشابین را بهتری. بنابراین راستی یک صفحه خودمون هم داریم، ما صفحه خودمون هم در یوتیوب داریم. خب حاضر که ما کمتر چی میگن به اصطلاح پست پیش میگن کمتر است. نوکا همین فرزند من وای رو باز کرده است، لیکن ما در همکاری با دوستی عزیزم انور جان که یعنی که وای مدیری انمو صحیفه پایکی سوخت است. بله تاسیس دهنده همون. بله. خب باور کنید اگر تو همین برنامه یک پیاله چای شماره همون آبناچیانی که در پایکی سوخت بودن 100 اگر خطا نکنم 117,000 و 120,000 بودن. خوب خوشبختانه امروز من خیلی خوشنودم از آن که تو به 160,000 رسانیدیم و گمان میکنم که باز شماره زیادتر شدن میگیرد. و یک چیز دیگر رو من فرزان جان گفتنی هستم. مثلا گریم یوتیوب آنجایی است که میبینم که بسیار همه چیزی که خواهد میپرتیدم اونجا. بله. لیکن من حرکت میکنم که برنامه ما کمی باشد هم یک فرمت تلویزیونی داشته باشد که تماشا کننده از همون چیز یک چی برای خودش گیرد و فهموتر باشد. یعنی چیزی از آداب بیرونتر نباشد یعنی که به شعور مردم یک تاثیر خوب داشته باشد. بله. خوب شرحهایی که پایین ویدیو هست از اون درک میدیم که مردم با خوشی قبول کردید از پسند مردم است. چون شما درباره شرح‌ها صحبت کردید همین سال یک دیالوگ یک گفتگوی شما با خر با حیوان خیلی یک چی میگن در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هوادار زیاد پیدا کرد. میخواستم درباره این دیالوگ کمی صحبت کنم. راستی باور کنید اگر در شبکه یوتیوب مثلا گریم علی هم هست، ولی هم هست، غنی هم هست. علی و ولی ممکن سخن‌های نه از بود کمتر دانش دارن، لیکن غنی عموما نداره. بنابراین من کمی باشد هم با اونها روپروی خیلی با سخنانی چی مراجعت نکردم و همین خیلی از یک طرف گذشته این مسئله میفهمیده که خودش برای خودش یک فهمیده گرفت. خیلی میدونیم در این سامانه و در این صفحه یوتیوبی بیشتر خود شما هنرنمایی میکنید و دیگر اعضایان گروه شما
камнамо ҳастанд. ана фарзанд ҷон медонед аз аввал ин ман нақша доштам ки як худам барои як худам барои скетч кардан як саҳначаҳои майда сабт кардан масалан бигирем вай ки ҳозир масалан маблағ дар кор вай чиз ин хел чи намешавад осон намешавад. аммо чун гурӯҳи ҳунармандии шуморо пайгирӣ мекунем албатта ман ин суолро надода наметавонам баъд аз гурӯҳи шумо рафтани баъзе ҳунармандоне ки қаблан бо шумо ҳамкорӣ мекарданд ба андешаи мо ва ба андешаи ҳаводорони шумо ин гурӯҳи шумо як каме рукуд кард яъне ки ҳамон маҳбубияте ки пештар дошт онро аз даст дод. шумо ба ин чӣ назар доред? хуб гӯш кунед аробаи асп агар масалан гирем ду асп дар пеш бошад ду асп дар қафо бошад ду аспашро гиред албатта сураташ паст мешавад то он даме ки як аспро ёфта ба ҷои вай гузоштан. хуб имрӯзҳо мо дар ҷустуҷӯ ҳастем хушбахтона мо ҳозир 8 нафар ҳунарманд ҳастем мутаассифона байни мо духтар ё зан нест чунки дар вилоят ман чандин дафъа озмун кастингу гузаронидам духтаро майли ҳамин чи надоранд саҳна барафтана. хуб намешуд ки боз дубора ҳамон ҳунармандоне ки аз аввал будед сарҷам ояду боз ҳамон гуна пештар чӣ хел як маҳбубияте ки дошт онро боз дубора ба даст оред? ман ин фикри шуморо ман дар сарам доштам лекин инҷа якчанд сабабҳо ҳаст ки агар гумон мекунам мо як бори дигар агар сарҷамъ созем чӣ кунем якчанд сабабҳое ҳаст ки монеаи ҳамин кор мешавад. дар баробари масалан аз гурӯҳ рафтани чанде аз ҳамкоронатон ба худи шумо ҳам ба баъзе мушкилиҳо дучор шудед ва ҳатто мо назар кардам ки пешина бо ҳамкорони мо як мусоҳибае доштед ки гуфтед ман хонамро фурӯхтам ва 40,000 сомон ҷаримаро супордам. ман мехостам баъди ин ҳолатҳо ҳозира вазъи корию умуман оилавии шумо чӣ хел аст? рости фарзандҷон дарахте ки мева дорад барои меваша гирифтан санг мепартояд ҳеҷ гап не ягон чизи ваяш нест. баъзеҳо аз ман мепурсанд ки барои чи ҳамон вақто овоза шуд ки шумо рафтед аз тоҷикистон барои чи аз тоҷикистон равам ман вақте ки шумо маро тӯҳмат карда сипсиёҳ мекунед байни мардум ман бояд ки аз ин сиёҳии шумо тоза шавам. албатта барои ҳамин чиз дӯстонам буданд масалан гирем он рафиқое ки дар ҳамон давраҳо ҳам аз назди ман нарафтанд хай буданд онҳое ки масалан гирем аллакай дигаргун шуданд масалан гирем тарзи гапзаниашон тарзи хай ин чиз ҳаст табиати инсон ба ҳаст вақте ки масалан гирем як коре мешавад бо ҳамроҳи шумо ё бо ман ё бо вай одаме ки навор гирифта шудааст мардум табиаташ ба ҳамин хел аст дарҳол рӯй мегардонад лекин боз бовари вай ба даромада рӯйша гардондан ин ба аллакай санъат дар кор аст ки ту бояд ки аллакай ту ба бовари вай дароӣ. хуб ман хушбахтам ки ҳамин корҳо ҳамин имтиҳоноти ҳаёта ман бо сарбуландӣ бо ёрдами оилаам бошад дӯстонам бошад ман паси сар кардам лекин ин як барои ман як дарсе гардид ки бовар кунед агар масалан баъзеҳо аллакай дасташонро мепартон роҳ афтода мешаванд дигар ягон кор ба хушашон намеояд махсусан одамони эҷодкор эҷодкор хеле нозук ман ана ҳамин чизҳоро фаҳмидам бисёр хушрӯ гузаштам ман ҳамин чиза. шумо чӣ хеле гуфтед масалан баъзе нафарҳо сангпартоӣ кардан яъне ки бадном кардан хел ҳолато бале шояд нисбати онҳо шумо ба ягон ҷо даъво кардеду ҳамин хел ҳолатҳое ҳам буданд? оя ман даъво карданам ё ин ки ягон кас ба арз карданам ягон суде надошт бовар кунед вақте ки онҳо аллакай коршона карданд. хуб танҳо як судяи аз ҳама бузургтарин аст ва ба ҳамон судя ки ягон адвоката торӣ намебиёд ман ба ҳамон судяи болоӣ супоридам ҳамашона ва дида ҳам истодам ва як дар пости фейсбукии худамам навиштагӣ будам ман ки оғози ҳамин беморӣ буд ман гуфтам ковид ҷон як бор як қадам ранҷа намо ман дусета суроға метиҳам ту шӯхиам кардагӣ будем онҷо. беҳтар як андешаам ҳаст ки баъди оне ки масалан нисбати шумо дар байни мардум ҳар гуна сару садоҳоям пайдо шуд ин ба ҳунару ва даъвати мардум ба маъракаю чорабиниҳояшон коста гардид. ҳамино шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед яъне ки баъди оне ки ин сару садоҳо муносибат бо шумо аз ҷониби мардум ва ҳамкоронатон чӣ гуна шуд? рости фарзонҷон ман пеш аз ҳамин гапу сару садоҳо низ тӯи ба кам мерафтам ман чунин меҳисобам ки агар маблағат ба ту зиндагият кофӣ кунад тӯи ба наравӣ ҳам мешавад барои чӣ баъзеҳо инҷа санъаткоро ба ҳамин хел алхусус хуҷанд ба ҳамин хел гап аст ки тӯяш бисёр бошад вай санъаткор яъне ки санъаткори зӯр аст гап дар сари ин нест тӯй агар ба таври истилоҳ гӯем як халтура аст як ҷой меравӣ ки ту
масалан гирем ягон нафар туя санъатат ба чӣ ҳамда тамошо мекунам механданд тамом. хуб инҷа ман гуфтанӣ ҳастам ки ягон хел ин чиз ба ман ягон хел чӣ нашуд ман тӯй ба то ҳол меравам неки хостагим ба меравам. хуб анакнун дар соли нав чӣ нақшаҳо ҳаст? ман мехоҳам ки як китобе барорам оиди гӯем адами латифаҳо ҳазору як латифае ҳам гӯем мешавад ё дӯкони ханда ҳам гӯем мешавад ё ин ки боз ҳоли номгузорӣ мешаваду яъне ки саропо латифа бошад мисли рисолаи дилкушои убайди баъзеҳо масалан китоб зоконӣ менависанд ку сураташонро мондагӣ аҳли оилашон вайшон ба ман аз ҳамин муқовааш сарқи латифа мекунам аз ҳамин муқовааш то яъне ки охираш аммо нархашам наменависем онҷоам нархашам ба таври латифа менависем ки мардум ҳам чиза беҳтарин. як латифа гӯям ба шумо дар бораи чӣ гӯям масалан ягон мавзӯи шумо чун соли нав соли говам аст агар пайванд ба инам бошад ва як таманниёти зебои шумо албатта ин акун охири сол ба ман ин чиз айни ман мегӯям 100 та говҷӯш занҳо вафот кардияну вай тараф рафтиянд ҳамин вақти даромад бо овоз шудааст касе ки телефони шавҳараша ҳар рӯз мебинад кисаи шавҳараша дида пулаша мегирад як тарафа гузарад 99 та говҷӯш занак як тарафа гузаштааст якташ мондааста боз ҳамон овоз вай говҷӯши карам гӯйтон гузарад шӯхӣ мекунам ягон кас намурад таманниёти ман барои он нафароне ки худи ҳозир моро тамошо карда истоданд дар арафаи соли нави мелодӣ истодем ба ҳамаи шумо пеш аз ҳама тани сиҳат омади кор лабони пур аз ханда ва худо карда бошад ки дар хонадони шумо ҳамин сари дастурхон ба ҳама аҳли оила бошаду танҳо фақат суханҳои чӣ гӯям нағз бошад суханҳои хандаовар бошаду боз як чиз дигар мегӯем ки пул чирки дасту лекин серпул бошад. беҳтарин ташаккур зиёд. хуб ҳамсӯҳбати мо буданд ширинкори беҳамтову беназири тоҷик муқимҷон абдуфатоев. саломату сарбаланд бошед. саломат бошед.